Ibabasa Sibabasa Amalako Siyabonga babe wethu ngoba wena uNkulunkulu ume emaphakathini wakho umbuso ude umkhawulo wakho umbuso awunawuphela wakho umbuso awunawukanyakanisa awunawunyikanyakanyiswa wakho umbuso umile uqinile wakho umbuso unekukhanya unekucicima kwempilo wakho umbuso unemandla bayethe egameni lelihle lemsindisi wethu simva kabili inkosi lombhali kule ncwadi yabaseRoma inkosi lesiva ekuseni uthi phonda uthini uthi kojaka kabongwe uNkulunkulu ngaJesu Kristu yena lonemandla ekungikhulula kulobu butima lengibhekene nabo kuthi ngifune kwenda lokuthide kepha inyama ingendise lokuthide. Thank you Lord in Christ's name. Amen and amen. Amen. Luke 18 verse 8. Ngicela simfunze first. Luke 18 verse 8. Nginitshela ukuthi uyawubevela ngikushesha. Kodwa ingabe indodana yomuntu nayibuyako iyawukhanza kusekhona yini ukukholwa emhlabeni. Sikhuluma ngendzaba yokukholwa bazalwane nalokho impilo sesigcine sesiphondla sesingekho lapho but indzaba ingqikithi yendzaba yethu ukukholwa sihloko sethu sathi ukukholwa kubonakala ngesikhani ubhekene nengcinamba yabona nje uma ukholelwa uswane ekhaya ube bathela inani base labadzala lihabulile tawubonakala ukuthi uyakholwa ngithi ungayenyanyeni yeah ubite ini umthandazo uyani bantwana sithandaze neke uthi uyakholwa ungabhekani nesimo lesithi kufana nekuthi neke utisha isifuba kuthi wena webe ungabhekani nesinyalo na imali when you must be in charge of this money unganikwa nje million sona million ngwelo lo in charge of le million ngaleka kho kude eliswayo leka kho kude impuphu emgcomeni neke nje uthi wena uyakholwa neke wena uthi wena mina ngichwabanisa ngichwabanisa imali kufuna unikwe le mali bese sekucoshwa umntwana esikolweni kubona ukuthi awunayithatha le mali yokubhadalela umntwana esikole bese sose ngayibhadala ekupheleni kwenyanga mangona yeyi wena webile mba leti ngando lokuthiwa le unlawful borrowing unlawful uboshwe vele nombe yodosi uhambe yedonsa mbamba mfundisi uyithatha wena le mali utshele ngayibhadala ekupheleni kwenyanga awonjela isonto sine challenge ufuna ukhiphe kweshumi nanga January kweshumi kwenda njani Ngiyakhishwa lapho ikulfisitise mbe okay so haba with the school fees ko January ngani sekuthenga ama uniform isikole uhulumende soyela tinto taba malulu na DPM amen kochi top up yafuneka ngithi mina neke usuyakholwa ungabhekana nesimo esibucayi lesitobuta kuthi vele uyakholwa ngubekisele ngalomfana lesikakhala wakwakhalelwa umfana
khala umfana baba semindisi sengasemnika libeleni bekasemnika ukudla libe bathi ubona there's something wrong seku spiritual utanke chinyongela na indumbeni Kawenta nje bafike basesibhedlela sibona lutho i-temperature kahle indlebe tikahle ngapha bamcilo emastools bawa-check akahle kepha ukhalela amen kukholwa kuvela lesikhane ubhekene nesimo lesibucayi sathi kuyasesithathe incwadi ya-Esther incwadi yabani uma ubhekene nengcina uyathi umfundisi kube simanga ke bahluleke ukuveta tithelo tekhona nesikhane uNkulunkulu ababusisile kube nje la ekhaya ngathiwa sinesibusiso kutocelwa umvana noma kuphuma ini kuphuma umvana uyakwenza bese asuke lokholwako likhaya likholwako so umbona sekunemigcuma lapha sekuphisa phisiwe sekuphike lokho sekuphike ukukholwa siyaphuma nomfana kabethu bakholwa sekethe othandaza sekuphi lokholo umuntu nje soba carried away ngithi mina mama lo muntu bayambeka uyaphatha bayambeka uyaphatha mfundisi usise hambele sathole lesikhundla sekuphatha siyacela uhambe enyangeni hayi phela nafuna hamba enyangeni uphethe kobani hawu kwasho lo mntwana wakhe vele kamuyadzinga kuthi enyangeni ukuphetha phethe abantu abakhulu lesikhana lapha phasi bekangayi enyangeni nyalo uNkulunkulu sombusisile niyabona sikhona kufunakala yonke inzalo noma ubhekene nebuhle kukhona kuyafunakala uthi la khona ngibekwe uNkulunkulu ngako ngidawo dependa kulo uNkulunkulu lekangibekile abakwendi bantu bese bacela bahamba indlela ebumnyama bekangathi ufana nemuntu mana athola umsebenzi lo muntu nesikhanethe lamsebenzini lapho ufuna lo msebenzi akazange enyangeni kodwa seyawuthola lo msebenzi uyacela ngiyoqinisa letiqinisa semsebenzini bangithathe uthi bosa leni wayingarela ikulo uNkulunkulu wakho lekakunikele nakho njalo lo msebenzi kuseke sekuphele kuphi lo ufike la ekhaya bekangayedi inyangeni wawuthola lo mena so la kule mondo so busy nyalo seyenyangeni athothandwa kule ndvu njengoba lo ndvu yakusoma ungayi enyangeni bekane bathi iyakusoma wona njani nyalo so yenyangeni ngoba nifuna kuthenda njani abanye ngisho amadvodza yenyangeni athothandwa umfati ngathi ungalo umfati wakho kanjani ngoba lo mfati gani ungayi enyangeni mina bese ngiwa-confused mfundisi ibekho isilavu ukhohliwe kuthi wani wangu waze wathi inkosi makayona kunjani ambane banangani kwakhipha yena amagama noma makayofuna lo msebenzi ngimane ngiwuthole lo msebenzi wawuthola usinkosi ngisithi manje ungiphe lo msebenzi le interview siyasuka lapho sewuthole sengikhanyela into ativete bomnyama le so shona kulo uNkulunkulu lekakunika lo so shona amen praise God manje ngaba nengodi umfundisi lapha kumalagwana kwafika lo mnyana sihlobo sethu hey asambe sokuva kusengodi bakwayini hawu mina ngicelebrate izulu ukuthi lisinzisile lapha la kwakhona abantu abaningi bawa ngebhasi mina ngafika ngasinza seyokwenta nenyangeni ngiyava ukuthi kuntani utangisita ngani ngathi ongweni mina lo
Angikwendi mina lokho. Ngathi Nkosi ngisinzile. Ngisinzela ngathi kahle la ngikole lesivolo lesi. Kwangena abantu ngebhasi ngama ngihamba mfana. Ngaleso sikhathi lokulo mnyaka lo. Baphela abantu. Mina ngafike ngasinza. Yami imoto yasinza. Kuthi yabanjwa yini singagcumukeli lapha ngathi. Sandla saNkulunkulu. Sengiyofuna nini? Ngiyova ukuthi kunani. Ibanga yini ngo? Ibanga yini makwenda njani? Noma ngihambe esikhundleni semfundo yokufa. Angesa kunelidlondlolo. Sengikhohlwa ukuthi idlondlolo lingisinzisile. Sengiyofuna. Amen. Amen. Ngiyabekisa nje bazalwane ukuthi yabazalwane ubaka sohlale phansi ucabange ma. Ubaka sohlale phansi onenjani? Lo nkulunkulu lebeka khona mhla akunika lesibusiso utawuchubeka ukugcina kulondvolode kulesibusiso. Uma ubhekana nedingqinamba kulesibusiso wena buyela kuNkulunkulu uyokusho uthi Nkosi lokhu ngakunikwa nguwe. Lo mendvo ngawunikwa nguwe. Ngicela ukuthi ungiside tindva tisahambe kahle. The same God. So lunemandla umile ubuke wena. Amen. Amen. Hayi, manje ngihambe tindva tisahambe kahle. Bongayenyanga intolo namhla soyenyanga. Ukhule ungaka wakholiswa uNkulunkulu. Ebudzaleni wena soyofunza tindlela tebumnyama. Amen. Amen. Wakuprotecta uNkulunkulu. Uyathi uNkulunkulu uyasiprotecta bazali. Bani la emhlabeni lapha amadimoni akafuni ukuthi siphile. Emati mbamba sathana akafuni ukuthi siphile. Akafuni ukuthi siphile. Kodwa uNkulunkulu wasiprotecta. Wasiprotecta. Nangi nguleka kwenyanyabo lapha emndenini wakini akazange akubulala. Noma tama ukubulala wehluleka. Manje nje unalothi awathi. Yeah. Manje nje ulothi awathi. Wena ucabanga ukuthi hayi nje mina ngiyaphila. Konke ukudla lokudla kokuhlobile. Hey wena wabe wadla ukudla lokufaka umuthi wena. Kodwa izulu lafika la neutralizer yonke le. Yeah. Ngoba lifuna uthi umfundisi ashumayela itola eningi. Wathi liqebo la uNkulunkulu kude lekade alivimba. Kude lekade alibhidlika. Limile nje lithi wena utawuphila iminyaka lengaka utayiphila. Amen. Limile nje lithi mina nginemasu lamahle ngawe ukuphumelelisa utawuphumelela. Akunandzaba ukuthi bani wendani. Yeah. Sitha sendani. Akunandzaba sisathene wendani. Bamba lokho. Uhlale kuphi ekukholweni. Lapha ke lasifunze khona sifunza ngaHamani. Inkosi ibeke indvuna, ibeke bani, ibeke Hamani. Njengoba ke Hamani ayindvuna angiprime minister wale live. Kude loku wrong inkosi kumele inkosi ayisuka esigodlweni bazalwane iyokwenza umsebenzi. Yentelwa yini na dindvuna yendelwe prime minister yendelwe bantu lebabeke etikhundleni ube simanga ke mfundisi uma ubona lo muntu lapha esikhundleni bese sekukhonjwa lenkosi impela bahluleka kumane bayigubhe emehlo bayihlohlolote ubone silamagama yakhe ayamhlohlolota lo muntu woneni lo muntu ngoba umsebenzi wakhe yena munye ehlala esigodlweni kungaba simanga impela inkosi engena lapha enkantolo itoteka ekacha Yeah. uma ngabe mina ngihlele empiko elifayela ngisebenza icha kuyeke lokukhonjwa mina kukhonjwe lona kunjani yathi bathi ngikhuluma something Bamba Nkosi. bathi ngikhuluma something on a serious note konke amagama emhlabeni lesiwakhulumako ayabhalwa somewhere. Amen. Noma mahle noma mabi. Deuteronomy mfundisi lelifesina leseteni yakubusisa 14 bani Oh, the Numeri 14:28. 14:28.
uthi simangathi ngicela ngifundele imfundiso. Onke emagama lo wakhulumako noma mahle noma mabi noma wakhuluma kubangani bakho nihlangene nikhuluma bona nivumelana noma wakhuluma enhlitweni yakho wawakhuluma athi sinanyelo ngumhlolo wami wendani bani cabanga uyini ungasibheki isibusiso kumuntu lomchwensile ungasibheki isibusiso eveni lolichwensile walibukela phansi neke uphathele babo wakho isikhali noma uthuke babo wakho bese sobheka ukuthi babo wakho uma sekahambe emhlabeni athi ngani nami kwangathi inkosi ngabusisa kwangathi inkosi ngaba nawe kwangathi inkosi ngahlala ku uyabona le mfana neke usidle tithelo talelive lo lenyanyako ngalamanye amagama lo likhuluma ka ngike ngathi mfundisi yeyouth asawucabange bheka uthi kuthetsinile ngakukhuluma ngalohulumeni socedzile phela wena esikolweni sofuna lohulumeni akucasha aphe magama wakhuluma emagama lathini ngalohulumeni nekukhumbula nakusidle sifusiso enveno yenyanyako nene sina ngemagama ethu ngalenye ilanga sithi lahlela sibusiso remember ayarekhodwa in the spiritual realm aso reverse uthi inkosi ngiyaxolisa ngake ngakhuluma ngathi lasithandaza kangaka nje bazalwane ungamangali masithandaza sita ngosi busisa yini siphe kuthula kulelive sitawudla kithelo tekuthula busisa abantu balelive uma uNkulunkulu busisa lelive nika sishiye ngaphandle amen ngoba sithi uNkulunkulu akalibusise lelive titawuchithekela kithi naleti busiso mbamba phela mbamba ngithi mina uma ungathuka babu wakho ucabane nababu wakho neke babu wakho futhi babu wakho utawenda shona sinefala khona umfowabo injalo lento nasezulwini amen amen uyayibona inkinga yaHamani Hamani banele yakumnika isikhundla wabuka isikhundla kwangase isikhundla sengiyo yonke indle emhlabeni ngoba nayo indvo leyinkinga kithi wakhohlwa ngakho konke wasefuna defender isikhundla sakhe sikhundla sakhe saba yindvo lemqoka la inhloko wasethwala la maswathathu usethwele enhloko uthwele ino uthwele lesikhundla sakhe la inhloko wayekela ukufocus kulona lekamnikele isikhundla uze uyawuqabanga involenti uzama protect position yakhe amen amen ndakunika imali boss 340,000 yayikalwa lo bakathela kilograms esisi ngiyabona nokwesike kwanyuka yabona kwaronda kani begcina kubani nokwesike ku-million amen amen sisenza bene ikholo sisenza bani yani yokukholo ithi-ke lo verse 10 Esther 3 asomfundo sicobeke nayo inkosi yakhumula indandatho yayo leyo
yayineluphawu lokugcoba simemetelo lesiphuma enkosini. Yayinika lesitha semaJuda, Hamani, umsawa Hamedata, umjukulu wa Agagi. Yakhumbula indandatho yakhe kwakuyisili leyo bebasebenzisa yona to seal whatever lokubhalwe inkosi. Yamnika. Inkosi ke yasesive kuseyathini ke? Inkosi yamtshela yathi leyo mali yakho naleso sibe sakho yenda lokuthandzako ngayo. Leyo mali yakho nale angithikisa mali yakho. Nale sive ngikunike sona kusasibo aseluswe nguwe. Bekanikwe ematom onke angakuye. Kodwa inhlitiyo lembi akazange ayiyekele. Bongaswena lo mbuso tawunaka ukuthi live liphathe kanjani, sive siphathe kanjani, so sidla senethisa umnotho welive uhamba njani. Utaba concerned ngaloko wa concentrate kuloko, kodwa wa concentrated itse kumuntu munye uHamani wathi ngifuna ukudestroya wonke umuntu. Waphishaneka ngaloko esikhundleni sabe busy ngani ngeadministration yelive. Ngoba inkinga namhlabeni bazalwane, Sathane lithuba lekuphinzisela kumuntu takunika. Sathane lithuba lekuphinzisela kumuntu utakwenda njani? Takunika. Herodias phela wamnika. Niyakhumbula? Usithi Johana umbhaphatisi wena Herodias na Herod lento lenienda kwasikahle. Ye Herod lo mfati wamnakeni lo utelungelo lokuthumthatha. Yeah. Wenyanya so ngisonye inkosi. Uyonginika lo liphuya. Phela mina nami indaba yinaka uDlovukazi. La inhlitiyo yathi ndamthola ngemle ngisemagonyeni yami. Basuyamnika Sathane lethuba. Sathane uyawuhlala kunika ithuba lokuphinzisela umuntu. Into lebhlungu emhlabeni utawenda njani? Uyakholwa kwawukholwa kwanika ithuba lokuphinzisela umuntu. I'm telling you. Butamini. Butamini. Kuba sikhomoyeni ngabe ngiyamtshela. Kusingake nganikwa. Ngathi Nkosi ngente njani? Kunalomnye bengibela xasha. Bathi ngeke simcashe sitamela abani. Ngiyele kade asitshela sisimcashe noma singamcashi. Kane ngiyathi sibeka ngangifuna la ngihamba ngakhona. Naye washaya. Wasibathitelena ebhodini kodwa umela wena. Nguwe lo tawusho sacasha. Ushindvotsa mina ekhala tinyembethe. Lathi liviki imveta tithi lo tekukhola. Ngiyafika lebhodini ngathi ngicela nimcashi. In fact lesikhani angishayela ngathi phela seyi corruption lo yenda. Phinze ngathi ibamba ngathi hayi ngidela ngasho njalo. Amen. Yes, you know, you must do the right thing always. Do the right thing always. When I work on just to do the right thing, one nugget dinner punja. Nothing I say. Ngoba decision maker linya. Sekwaqala lemathoza. Bambukile, ngangena. Nasisitulo. Ngambitaka le title yami. Ngathi ngicashile. Ende njani? Hey, bamangala labanye sinjobela ukubheka kwenyenye embi kwethu simbona
ngathi lutho tifikele wathi kusho idwaneni yathi akumelwe kani nami sokhulumile usho sisiyamcasha usasemcashela waqasha namhlanje sengichamuka lapha abangihamba do the right thing Sathane uhlala kunika lithuba lokuphinzisela kumuntu leka kwendekani in fact angasho sisathane emhlabeni nkulu sivivinywa itest kusivele uyakholwa yini ngoba sifundzisiwe ukuthi umuntu lokunyathelako yenda njani na mthethelele yenda njani bajaji Yesu kanjani enza bekuthethela wathi uma utawunikele bese uyakhumbula ukuthi umnakethu unemagqubu athi mina nginemagqubu ngiyakholwa mina nginemagqubu ngisibona unaka le verse ngilo mnakethu leka nemagqubu ayithi mina nginemagqubu na ngiboshiya ngingachubeki ngalokubeka le mali lapha endishini yemnikelo ngishiye le mali ngigijime ngeke umnakethu usiyocolela inkinga yahamba wathi mina sengiphethe vele lokho Mordekhai bekusoloku kubona lapha esangweni lapha esangweni yalo sengithute nenkosi ndaye ngimbone amen ndayene njani amen hallelujah watfola ithuba lekuphinziselwa lisa Herodias asende njalo thina labakholwa asende njalo thina laba bathi bazalwane ngiyaxolisa ngoba sengiphondlile endzabeni ukukholwa ifaith uhlala ebungqweleni kubonakala ngesikhathi unikwe isimo lesithinte bengithite singaba sihle singaba sibi uyakholwa are you sticking up to your God solo unamathele uNkulunkulu yini wenda lokufunwa uNkulunkulu yini wenda lokufunwa ngubani uNkulunkulu yini nganika le example uyawuhlale uwathola emathuba ephinzi uyabona nje nangileka phuca kakhulu awuvela ithuba lesiphinzisele kube isikhathi sakho payback time i-payback time ukayithola wenda njani ngesikhathi se-back pay time sesikhathi sami naye sokumtshela off ikulahle indvodza ayiseseyisho itawubuya seyigula seyifuna wena uyiguqule utawenda njani nomuntu asuyiguqula ubuyitshela lamlonyeni payback time wangishiyana abantwana abasebancane awuthi uzisa mina ubuhlungu talikisama kwa i-payback time nahlabela i-back pay time lo yamuntu uthi kumbe khona lo takuthola kude namhla sebakhulile soyathi sona uma ulikholwa wenda njani uthi umuntu angumnikele okufanele emake nhlabathi maseyilotshelwa nje lentombazana yakho wena utawuthatha lensilamnyembethu noma wabakhulisa uhlupheka leti nkomo tabani temnumzana demnumzana kholwa funa sivethe ithelo tekholwa kukholwa kubonakala ngesikhathi se-back pay time kuswenda njalo kunjalo ngitsita mina takunika lithuba lekuphinzisela likhona emhlabeni kasi ndvodza njengoba wangilahla ke wahamba
Ngasala ngatibona nebantwana. Ngatithwesa ngatethula. Nyalo ngoba sebayalotshola. Sofuna tikdakhe yakho isula mnyembeti inye nje. Futhi nenhlanhla yothi ngiyamthanza lo mfuleke ndisula mnyembeti ebayisikade ngoba vele ikakudalela manje. Ukhona nje umfundisi leka kwabekwa umbango wekuthi ulethe inkomo letindvuna wase uletha inye lesikade. Noma uyolobola nje ngalobola. Sekuwe nje ukuthi benenhlitiyo lehle wathi phela sethe inkomo tala abantu ufuna dance. Lapho bakunikele insikade ibe yini? Sula mnyembeti le. Yalo maka. Amen. Futhi yathi yabazalwane lesula mnyembeti uyada ngikhulume lenza bamfundisi ngoba ngathi kuyonakala thina. Lesula mnyembeti akusiyo ya stepmother. Akusiyo yalo muntu okhulisela umfana. Noma stepmother wamkhulisa umfana. Lesula mnyembeti yanangimake nangilekahlala phezezweni. Amen. Yalo wahlala ezezweni. Uthi angimani ntombatana yakho mfundisi. Vumile. Lesula mnyembeti yavumile yativumile. Impela noma ungathatha lihwihwifu. Inzablavalo mfundisi. Ayuzi be yakhe. Lo mfati wakho lo musha. Lo musha bentamthatha. Yativumile. Insula mnyembeti lelethelwe vumile yativu. Uyawumlanze nendvele. Cho. Yes. Abekhona masekalotshola lo vumile. Phela. Umlanze. Emari ngagcole etandla lenye indvozi. Neke ngatenda tokubona makulotshola umfana wakhe. Emesibayena khonje lesibaye lesalomfati lomusha. Phela. Yabona sothi siyakholwa mama. Sisothi siyakholwa yebonini. Nibo statisha. Sisemlanze kwakhe. Ngiko bathi asengisikhulumile sona. Umuntu angaba nemfana nemuntu. Labo bantu laba abaphinzi behlukana. Abaphinzi behlukana. Singabehlukanisa nje thina sine madivorce endeni labantu laba abaphinzi labantwana sebayawuhlala. Asikwamukele lokho. Uyindvodza umfati kwamukele lokho. Nonina walo mfana nje tambona la emabaleni akho. Phela. Mangabe umfana utawubuya sokasotombathe semajala. Phela sekuyahlanjiswa. Phela. Walona lekatala lo muntu literally umntana lo wahlala la esinyeni sakhe. Sisi lesiswati bengingedwa ezezeni. Sisho ukuthi kwami nekuthatha. Nekuthatha. Ngisho sekafile kamnika. Khona lapho. Ngisho sekafile tivumile utamnika. Utamnika ingubo yakhe, utamnika insula mnyembeti yakhe. Sathi sakampatha umntwana oshada. Never. Ilungelo lomvadlelelo ngesuthi. Mbamba. Singadlelela nje thina. Anyway. Bazalwane sekholweni. Ukholwa ubonakala uma sewusesimeni lesithinte kakhulu uma usesimeni lesibucayi sekude indlela kuthi ungaphuma kuphi
sinemaKristu siphuma elukholweni ekunamatheleni ekwenteni inthando yaNkulunkulu asiphondli kuyo. Asende njani? Asiphondli noma simo sibuqhayi silukhuni kangakanani. Ngithi temini kuqoshwe umfana wena unikwe kuthi manager le mali awunayithatha le mali uthi utayivala uma uhole ekupheleni kwenyanga. Ungamane uphuma uyoyiboleka engcenye ufike mfundisi ngicela ungiboleke umfana bamxoshe esikolweni leya inile injengaloku injalo itawenda lo msebenzi lekhishwele wona. Amen. Ngoba akabhekeki kuwena lokholwa ukuthi uchwabanise leya mali leya. Amen. Akukabhekeki wena lona. Nkosi. Amen. Sendohlala phansi bazalwane. Akabhekeki sonke njani? Uchwabanise le mali leya. Amen. Kukhona. Wena njani? Kukhona. Kukhona obonakala ngesikhathi simo sibucayi. Mina ngicabanga kanjalo. Ngani phela nekukholwa uma ngidadisha impilo bazalwane kufuna kubonakala ngalesikhani into ihamba kahle. Nakhona kuyafuna kubonakala. Ngibekisile example ngasibathi ocela umfana la ekhaya noma kunesibusiso lo so uNkulunkulu akubusise ngaso. Do you stick to your Christian values? Noma bese soyahamba uyaphondla. Sekumele ngitiqinise. Utiqinisa wani? SinemaKristu sakho semandla sengadini yaJesu. Asiwati lamanye amandla. Isosi yalamanye amandla siyade bazalwane. Kude emandla outside kuJesu. SinemaKristu. Lenethi siyawufuna emandla somewhere. Ayisiko kukholwa. Amen. Ayisewona njani? Praise God. This is a Kosia. Who gives me